Haba pabiang sebentar jong kubor, ka Meghalaya Board of School Education ha kasi tok dia jong tayaw kalapan benaya ka result jong ka Secondary School Leaving Certificate bat ka Higher Secondary School Leaving Certificate Arts. Bat ka jingdon jong ki kena ki bapas ya ka eksamen SSLC hau ni usnem ubamenta ka kot sanpon rio point kendain rio na kasispa. Kat ba ha ka HSSLC Arts kilong proper way point iwe nyaw na kasispa. Katung kani ke result bela pendana, ki sama puli ki de kun ni kani ke eksamen, ki don san punya hajar lai spa nyopu ingut. Bat ki bapas ki don lai pu ar hajar riu spa nyopu prangun, ka balong san pun riu point kendai riu nak si spa. Ki skul bapau nam jong konong bak selong, ki la sa tambiang hau ni usnem bamenta, ha ki skul nong kendong, ha bapet ya ke result. Bat isamla ami ba ai hun sya kharbi na ka skul St Paul High Secondary School Marbisu. Bat u arga di saha u bapuli ha ki jaka puli simen kila yo bat e kekedan ke baningkong ni ke first position da ka jing yo mar san spa nyu pusan marks kum jo ru ka kekedan ba ar la yo da ar ngut ki samla kata usamla menang man krau har kongor jong ke school St Anthony's High Secondary School bat isamla rila akor lamari jong ke Auxilium Girls High Secondary School Shillong ki bala yo mar san spa nyu kundai marks. Habapai sa kajing pas jong ki samla puli katkum ki district ka East Giant Hills kelakot hadu prapu ar point line rio na kasispa bat ka bapas duna e kadai ka South West Garo Hills district ka balong tang arpun rio point South San na kasispa ki wepat ki district kilong ka East Khasi Hills nyopusan point North San na kasispa West Khasi Hills nyopusan point Lai Sao na kasispa Eastern West Khasi Hills Nyopuway Point Sun North nakasispa, Southwest Khasi Hills, Nriupusao Point Iway North, Ribhoy Nriupulai Point Nriu North, West Giant Hills Nyopunyo Point Sun Iway, East Garo Hills Laipkundai Point Lai Iway, West Garo Hills Southway Point Iway North, South Garo Hills Laipuway Point Nriu Lai, North Garo Hills Laipunriu Point Lai Lai, bat ka Southwest Garo Hills District, Arpundri Point South San Naksispa. Nga sukuman pama bangayo e kanika top menta nga khamsimla perkadi banyo shiru khmat first of all tamba nga aingu ubelay kin ba nga shidway ubelay bangan yo ha ka top 20 list tang yo top 20 la biang ba nga aingu siya bangay yo pat ni khmat ken kadehi ka jing yalam ti jong ubelay kin barakhat kin ya no thai pi kan pau ka jing sungu halot kan ka jing job ka jong phi kamaning kong hi di aingu ubelay te yaki ye imi me papa kumju ila krisyan bahayanga haki jing duai kumju gi ai man siam haki jing puli ken bangen le bha haki jing puli jonga haki por bang syam jing e ruhi haki por bang pen kre kan ka matric dan bun ba subject ki ba e ha pen kre te shat yam shat ngala du man siam hai ru tamba di lingba ka jing dan lam ka jong ki la ai man siam shi ade e nga kumju ikino hikai ki la hikai bha kan yang ya ngi khna hi barakhat kila ai ka jing hikai ba biang bha yang ngi la ban so thu dan ngim so thu ring shi kali ki shi arab i no hikai jing i dan i ba i sabare ang shi le chi yang jong i ru i sat ai jing hikai te ya ka maths ba ka science ki ya kan exam matric ngi ba gini ki sistem bladap ka don kata ka lockdown ka don kan ka jing sakhriang jong ni khnyang jing pang kala bo na mi pi ka jing e bo khunyo ta ka jing hikai ka ba biang happening kini ki snam bala light art snam jong ga ni ga jing pang te la dan kelong ka e shai kena bang su thu ki online class ma kini kai ki syam te do bashang class 9 te habas tang jong class 9 ki khan pat hi kai ra kham hadian tu ki banai kham hadian ki la syam ji hi kai te kelong ka e syam mo yangi kadang de ka sin meningkong bangin bangin sha hi kai hak online class teng ki thot ka network teng kam biang te ki khna ru bun sin kim ya be pi hab ya ap i be tu te hendrei lembah kajing trestam hi baru khanya shay ya kali noi kai shay dan teng nam ban phone shay shoot taxi ka WhatsApp shay reply ki jing batai em tu baru khat ki shay ya hi kai kan shay wan school ri tu por bala kham duna ni khanya jing pang la pa on school kila ai ji kai te school ru
Henry baru kau jadi ke jeng tristam hi online kelas tu ngasih di pet tu nak video jeng ke YouTube yang tu jeng kai saya dan sibun ngasih pet nak channel repair saya aja kai ngasih sibun pa tu yo jeng tu kena keturu Ini kumulong ba bors kakta ini senam ke belalet kini bayo kan ka keran ka bahkamat bonsen hi kini kena skol ki bokule ki skol apa sort sulong Henry mentah pat ni iba ki bon kena kelas tang mon kio pa ni kini ki skol ki bodon apa nong kenong Kebaning kong hidai kajing tristam hi berkhad. Lawan dak skol ka kumnu ru hi la dangi tristam pengen labet ban sakmat. Compare ni wan skol kinong gendong ne nok sor ne. Hang dong hi da gembiang da kin kai baru hi da tristam labet. Te kebaning kong hi kadai kajing tristam kenju ru kajing kai bahaja kin kai. Sakawai kajing tristam la di man kamiet man kasngi banyak rekod bekan. Dangi melong kum ta te ngenam la hira. Kai ka bokwa bonlong rasain dalah he rasan Nadum saya naret ngaku kuat baik ban late science stream jom naik pula lain medical. Kuat belum doktor. Kai ka bokwa nang ni smart mungkin belum saya kan ni oi ka thong ka jing jong ki. Nang ni sakmat ngamut bangan kuat bangan krekot beken ban kesngi kuat ban tristom susu. Banyak ke balong mentak kelas 10 ruhi kuat bangan late tristom susu kan bangan yok baik ai ke bangan tu. Smokeman ngadap dah kerja smokeman ai ngo you play ngbo tau ubla ke ku yang hakimat ke dosai kran ulai nya ke jengang Pakistan ke ba dan ban smokeman ru nomor ka ketika jing tristom ketika jingkerman ke ba ngai tre ke ba ngai kulikon bar kumjuru ketika jingkersan nang ngai masa ngai mai ipa te ki ba hingwasam MBA nikha ki nong hikai ru askol pada te ya nong hikai besim tuition ru yang math and science ya sa JS nanda ngai kuliah ya ru te ki nong hikai dalam da kelat ru ki nong hikai junior ki nong hikai ki bela hikai nursery yang ki balong ki nong hikai ki ba la pen lat ni kumna bangin kuliah atau ABCD pada namar ba kecing tray minat kecing ki ba ngila pen long ni ke message jonga ke long ba ngindon be kecing kerman namar dalam kecing kerman ngimna ban em te ngibon kecing kibon kecing kecing em ke ba mutama ke long ke bangi ke perthai menta ke perthai ke ba long kompetitif hadu kata te da jing ai jingmat ke jonga ke long ba punya 3 minute be jagat baja hindai de banya 3 minute wala ka ki umat kiat por kila ban mi jang ba kemau susu tamu bang di umat si belang kelam ini di ban 3 minute Ha ka examen HSSLC Arts ki samla puli ki be khon ye kani ka examen ki don arpu 8000 news pa khat wingun Henry na pedeng kini khat prajar saus pa lai pu sangot kila pas bat kila kenjo ya ka proper waypoint iwe nyau na chispa ka Eastern West Khasi Hills ka district ka barang shupen kha thamai ka dei ka badon bun ki samla puli ki ba pas ha kani ka examen ka balakot ya ka khandai pun riu point arsan na ka chispa kat baka South Garo Hills kadai ke baduna ke balong tang sanpusan point riu nyong na kispa kiwei pat ki district kilong ka East Khasi Hills khandai puwei point North khandai ka West Khasi Hills khandai po point North san South West Khasi Hills khandai puwei point khandai sau ribhoi prapusan point khandai West Giant Hills prapuwei point sau East Giant Hills khandai po point sau pra West Garo Hills riu khandai point iwei pra East Garo Hills riu khandai point sau North Garo Hills riu pra point prasan bat ka South West Garo Hills nyopuwei point sau na chispa usamla ramyang nilap Chakrabarti jongka Don Bosco College tura ulagyo bat ka kedan ka beningkong da ka jingyo South Spa riu marks buat sa isamla bahon lang Mauri jongka Auxilium Girls High Secondary School Chelong ibalayo South Spa Sanpo na chispa bat usamla VJ Adhikari jongka St. Anthony's High Secondary School ubalayo South Spa Laipun Remarks
Kalong shisha kasngi kebakemen bat kebangsaan mau hak history jong St Paul's High Secondary School Nongpo hak district Ribhoi hak kebakani ke Slam ai jing nang jing start kelayo ban pediang yu so ke jing job ban nengkong hadian buai samla puli ulala ban pas bha bat poi hak kerdan ke bakendai jong ke top 10 list jong ke examen Higher Secondary School Leaving Certificate neka class 12 arts stream. Uniu samla puli banding na ke school St Paul's High Secondary School Nongpo ubala pas bha bat poi ke kerdan bakendai udai ubala tip kerteng ke musil besta shadap ubala yo sauspa arpu armax bat yo distinction ru ke subject khasi education sociology bat history. Nakaliang gibor peniat school dak jing kemen ke bakrau holor kene ke jing job jong school hak sian ke banding ha ke examen HSSLC nado balabo eka kerdan 10 plus 2 hagas 6 arjar khatsan kila pediang buram yu silvester shadap bat ai jing kitbok kit ruang yu bun nang la baniai beteng ban le abha bat ban pau shu aki kerdan puli jong ki bakham shalor. With the dedicated teachers and hardworking students, really I feel so proud to be as a headmistress of the school and such a person like Sylvester Shadap. I'm proud to have you, Sylvester, for making our school proud by your hard work, your simplicity and your obedience has brought really a color to the school. So as a headmistress, I saw my students hardworking, my teachers dedicated, and it's a pride to the school to have a persons like this. I know you play track you play bala play kalat Christina, but you play bala ayanga yakane kalat, but you play bala pelat yang nak jima jimusau. Nadu banga sedang ka exam buat hadut menta banyo yakane ka result ru ngam sem la pang ngam system dia play bala yarak yang play pelat yang nak jima jimusau. But haba ka MBOSE kala pelat yakane ka result tengah segmen sebenarnya banyak ba kaji presum jangan kalau orlong buat Melayu Bandung ke top 10 hak kerdan ke Bakindai buat nga apa panai kulai di nungkai ke bahikai nga ba dei ba ka chungki ba ngalala unpo sakane kathong but dei ba ka chungki ke presum ka chungki kila presum ni labasi nang ba mani na school ngin you nang mi ke school ngin you hak ka chungki pulai chungi ba dei ba ka chungki ba nyala ban yo yo so chong ka chijok.